rekla da je era realitija za mene završena. Jer ja sam... Ali ljudi moraju da shvatite kada govore o meni. 3 su stvari koje mene opisuju. Rad, red i disciplina. Dajte svoju mamu ovo su! Ne! Nisam se folirala nijednog momenta u ovom razgovoru i da znaš, rekla sam ti sve. Što sam imala na duši i neki svoje planove koje nikome nisam iznosila. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect.